vandaag hier? We zijn Kiberu. Ja, zeker. Ik zie voor wie support je? Ik support die net hier, maar ik is ook deel van Stanford University. Yes. Kan je mij een beetje vertellen hoe dat er gekomen is dat jouw sportloopbaan hier begint en hoe dit begint? Kijk, mijn sportloopbaan begin al baie jare terug. Als ik ga kijken van kleins af, jongs af, laerskool al. Rugby was maar deel van wie ons was, van wie ek is. En ja, nou staan ek so vandag by Stanford University, nou 'n lang loopbaan, professioneel gespeel, Karibeker gespeel, Waterkap gespeel. En nou soos hier in Holland en ons probeer ons ding doen. So ja, is net genade aan jou en vriende. Yes. Wat wil jy gesê dat soos jy gesê dat hoe lank kom jy by hulle nou aan nou? Kijk, dit is nou mijn eerste jaar, is letterlijk mijn 5de week bij Stanford. So ja, baie nieuwe journey van mij, nieuwe challenge, maar regtig prijs het Maar hoe was het bij Stanford voor jou? Het was nog voor mij dat is een van de beste rugby experiences wat ik gehad heb, hoe die mensen mij embracen, hoe ik daar aangekomen ben, net die hoe wat die mensen nou hanteer, spelers is ook geweest, hulle is iemand die wat dinge te probeer, hulle het my embrace, hulle het my ingelaat en ek voel welkom, ek voel regtig thuis. Wat sê nou van vandag se game nou vandag met julle tweede vriend in Saldanha die Chiefs? Kyk, as jy gaan kyk, is nou vroeg in die jaar, is tweede game vir ons van die jaar, is tweede game vir Saldanha van die jaar. Obviously gaan ons die positiefheid van 50 punte hier op Saldanha te kom aanteken, is even in 'n vriendskaplike wedstryd, kan net nie ligtelik opvat nie, so baie positief om met die game te vat, maar ook baie punte om te gaan sê, hoor, dit is waar ons moet werk, dit is waar ons moet gaan skaaf, dit is wat ons gaan doen aan die competitie soos Saldanha gee net vir jou die prentjie wat hulle skep dat vir jou sê, dit is waar ons kan werk, so baie om met die game te hou, maar wat was 'n voorreg om so ver te kon reis, en Saldanha te kon bly, span saam te kon bly, ek bedoel in klub rugby sien jy nie baie uit nie, maar spanne so ver reis en hulle bly vir 'n hele naweek oor en dis wat Stanford op die huidige oomblik doen. Die klub se bestuur is regtig hulle werk ongelooflik saam om seker te maak die spelers is gelukkig, die spelers word na gekyk en jy kan dit sien met die manier wat hulle speel. Ons is regtig op die huidige oomblik exceptional. Okay, wat wil jy vandag vir jou fans wat nog nie